Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Kinoyalam jaga Regional Democratic Alliance kebalong ke Kinhon jaga Hill State People's Democratic Party. Bagi United Democratic Party hagajan mi sengi balang kakharwe trik unai wing aratar pausau. Klashim yakarai ben penek bed yaka Regional Democratic Alliance kumagi juya trelang borashikata. Hendrega hak election MDC ke Bansalong kini ki adli ki seng sain perthai klarai ben nyai la ke jonggalenti. Wala kadai banyak kun persya hapadang ki kertong bagi penyeng hak kundai li constituency hak khasi bejain the Hills Autonomous District Council. Ya kini kara la penbenar chairman jangka RDA uba Ahmed Balingdo ubulongru presiden jangka UDP hak jingkaran begilar pathai kubor dan melawai ke jingalang. Te kejingkili kami ba la ngindon em kejingistu jumut banbu yaki kandidat tang jangka UDP hak awai ke konstitusi tang ke HSPB hak awai pat ke konstitusi. Nrai ni sotu ba praktikali ki kum ba ngiju ya kendu hak ipor ki beladap Kidon katuk ni kibenta ki bangi hap ya kaban burom ya ki party workers jungi nakalong nak SSPDP lani nak UDP te ni la sim ya kanai mendangasi ya kaba hakabai dei bat kani ka MDC election du momenta kabala kumno kerkum ka jingtep ka bangi don kaba dang ups tang ya ka jing menjum nakaliang jongku lat jong ka jelah ya katarik ban pelong election. Di kejing pengkere ya election wilayah cekmak. Na kalian jong baru atli ki political party, bat nangit skam kilong kiwi ki political party kumju. Di ngilai sim ya karai hakabedi bat di election pemerintah. Na kalian ke UDP ngin yai bet hak party level, bat na kalian bukan HSPDP bukan yai di hak party level. Government nginum ya kun ya election dak RDA. Henry ngakwa ban pensyai ani ba kemensian jong ka jingetre hapo jong ka adi kandang beteng kumma ka beteng boras kata hadu benta bat nani sekmat ru kumjo bat kana kon scam ru ka sudong bahaga de kapor maka benta ka dengan decision ni lesim ya karai hadin ki bupon ki ba dan sire larangi batai ni haban til ngihapan ya pek ya kawai pakawai ke konstitusi nama kawai konstitusi nakoi konstitusi bilang sibuk ke DPR ka RDA takasi kala yai pen scam ban yai pen maha ya ka jingdon jong ni ka ni kumbang lasna nadu asmanya nyo bat hak nadu ada nyo hadu menta ni la face election ko masapli te balai pengi penskan nomor ni sutu bah bako di baro kini ki mat ki jura jong ki atli ki parti kathau bet kumno bariata ki kesek mari jongi ki mat ki bakong same kumbang ileleng ila don hak RDA manifesto jong ka MP election la ru kum balong chairman bang yai teng bandawa bang kumbek yak bang ka basa jong purusa Bat itu ya ketin kasi ulang ni ngisusu bangin lah ni ngoroi buka parti lagi yang kum atli ke parti bangi konduit ke parti kebalai kum ya kecipin itu ya ketin kasi juga berasa aku entah apa sokar India kum mengilah pau ya memandang ting susu bangin kita dan kami giban kira bat ayah kejing dawa ke bakam kan jisu kemudian ngisusu bukan di habat penskem jisu entah apa arpat Kejing pensya sisu badang ba balai be pilai ila kejong ka parti have election. Di kumla kren chairman manne ngasi berap sekian. Nila don ga RDA do ajar kan yo hadu beda ka pusa. Ti kar kumila election. Nila ya ka ajar ka kena ke MDC election. Nila kumni gumangino status quo mo. Ti ka ar kulai nila kum tamo da RDA. Ti kini aku sao MP untuk wilayah lang tematah kami ka arpusan mo ni ka mi MDC election kamot ka ju ngilong kumang ngilong bat nginyai kan hasisu kumba da kren chairman nang tapa de ru ngilabu kum ka RDA ban don ka jistu jumut susu
bandon akan nika pling cuma nika election MDC berkoi ngila don ya ka coordination committee mo tikinong ilam hangning gidan ka coordination committee kamut ban coordinate bangin ban supervise ban monitor mo election hakata ka komperhat ka bangi chairman kimat perfect yung jadi api di parti gidan bagi jinan kam ke bangi kali di parti bandan ke jisu lang ti kita kilong kiba ni snow day orang ba ai kan ne ka di mo nginang pen bahaya ka ba dia kijing pen sutu sisu di pai ba lagi konstitusi ba pero ke marah ka bakut hi ka long ba ka thong jungi ye kijing dawa jungi ye kimat ki jura jungi ka long ba bagi dan kam bagi jeng lam pilih dan tak ri ba cai ba Kinti ke pemerintahan atau bertakan ke MDC election ban ni rai ya ke bagi ni ai halak ke jumut ke parti dan ni don ke jing ya sutu jumut ke basai kem da don kenu ke jing ya pe jumut lane ke jing kenan lane kenu ke jing ya krokti lane ke jing ya ke jing bom ke jing bom lane ban ong wa ke don ke jing pra lane ke jing bom sutu jumut aplen jom pro an kliki pol ke parti ha plen gili da joka kita akan kubur kami ku abang ai jadi akan kapor dengan bagi bagi yo ya ke jing bencana yang cumi pun hilang tu penyang lu jong kertong haman lagi konsi hot kalau lah tak minta tiada election kembali yang ke jing hilang kumba la ong mentan ba kas mensim bunyi the spirit of alliance ke mensim jong ke jing dekat bat ke jing don jong ke dekat adi kandang ne bat kandang teh haki por masalah sudah mitang kalau mitang ni situ cek ni nak benda benda yang mengikat ni isu jok setiap kiwe kam nolol ke election pak ini don berkawai bat ini don ini suatu berjan bah apa yang jumi ngasuh kadang bah di kepon nak kalian jumi kumka adi ni don kerkom perkat ke kamper bah balai bangilangnya benak baik ketika alan sadu mentah kedau kolong nomor bah Nyui ba kum ke state kum ke jelah kipat ba kidon kam bat kidawa ngalapan ni ya ka jingnya teli jong kita kiseng dulu kibadon apa ke state wat ngidon ki katu kan ni ki differences ngalapan dan ni ngalapan ke differences dari ki ground reality ki bangi happen pedia ladang ngidang kwa ya ka ba ninyaj kmat hakabade ke jingnya kun haki kiwe pat kiliang light nak election ni so don kam bakum kinu yelam jong ki regional party ki party dulu but kumang ila jupha ka message bagi la juai ka message na kapor bakino ki party ki bakam ila baki dei ki regional party ni long welcome but ni pidang subha baki wan syakani kami jong ka di banyak ka kapnya ada ni habangnya kun election konstitusi lega compare da ni dan jom jing petin nrai abang yuan sa kami no kecil keren baka jing sudu na I kini kalau kowe ko bangi dan kami ka benda mentah abang yesim ni kara jong ke jing kun ni kini MDC election UDP ni ya ke jong HSPDP ni ya ke jong nrai kini benda kam mut pada bangi om bangi nilai ke jing mut dan ni nginum ya dan su kata ke jing jan lani kini ka alliance kam su kam dan kata kani kan ne be tenrei kum ki orang ba kum ki no miram ba ki pai ba community nginap long ke Indonesia bat ke ba kalau menginap don ke jenis sutu ya ki ai jing juga kum ke UDP kan sutu ya ke HSPDP ba ke HSPDP kan sutu ya UDP de tak kan kan mesin wa ngilapan per continue ya kan mesin juga alliance ke spirit juga alliance banginya aja kemang ni harai laku ni indon ke general council isu saya sisi ke kami dalam dan pergi les bangsa sisi HSPDP itu ke coklat SPDP jomni kadala syuak Christmas ngelaban dan dolar exercise lagi babun ki khususi di syuak Christmas ni penlai ya ka full sleeve bangka ya ka sekelis kan nak kami kalian ni nak kalian UDP hak bedi bat ka jumpa ya berarti konstitusi kalau ya cepat di kumang komentan balai sisi ka konsumsi kan syok bat ni sedikit dari dari nampak
ni ro artli ki autonomous city council nila contract to release to money shop is not